الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Jari niya sab kita niyo ha jaman na to ini. Muy in parsukuan sin guru na to mulia waktu ini insyaallah ta'ala. Jadi nesab kita niyo mamusuk sin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin subay kita niyo laung ta hawihayon waktu tumarama sin amoy in pagpusok sin kita niyo insyaallah ta'ala supaya aw ni kataw na to then diha gumi ini sampai marana to ito padarat sin Allah ta'ala amin lutuon na to. InsyaAllah, di na ako magpalukay, tukpal ko yung gurun to kalasahan, wayroon na rukayang na Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, ini bunga, simpang iman, pagkatapos siya na ito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mauli mga palanggungan namo, mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini manalam salam na isab kami kaniyo mga langgung na mga pag-aarama. Dahil ta hiatud na mo maong pahadarat sin kamu impangadjian kabiaksan sin kita niyo bunga sin pag-iman. Manalam salam kami kaniyo mga katautay manguran. Halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangadyan na to haruman ini sugpat pa sin pangadyan na to sindom limabay aming pangadyan kakukunahan sin kita niyo lagi kakunahan na to na hamasa na to ini bat sabab kal na wala timatao din manusia hababaw sing gumi biya si masa na to ini. Damikian wala timataud. In ni'mat dihil sin Allah Ta'ala biya sin kiyarihil niya haumat ini. Damikian wala timataud. In tatandasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haumat na kauna
nakalawiin taod sintatandasan haumat ini. Mga tuan, ingkaya hatod na mo, pahadarat sing kamu, aruman amin doom limaway, sinduman yan, amo na imbunga sin pag-iman, pagtawad. Mga tay mangud na mo haarama, tuway na to, daran pangasubuhan imbaran na to. Dahil nga mga ipangasubo na to, habaran na to, kung nurumatong ingkamatay. Yad to mga tuhan hambuk, yad to rin ha mga laong simbata bago biyahon, duty na to. Pangasubuhan na to, imbaran na to, kung no kita niyo maglain dahil di dunya ini. Na ini ni mga tuhan, mahang din tao magpangasubo kung no siya maglain. Gaman pukpukunin siku, si pa istingga dawalong ng mga biyahan, pangasubo. Nah, hikaru ay pangasubo, pabaranta. Bangta kaya pangasubo ninyad to, kung nuing kamatay, kung nurumatong kamatay, konsum ka, kung nisa ka, biulanan ka, tiyaunan ka, unulaw mo, sadya rabha kita ini. Sadya rabha ini. May tak kung magsadya sin kamatay. Mga tuwan, suway matao din pagsadya sin kabuhi. Sarawa, labi in taod sin pagsadya taniw sin kamatay. Dahil sa biyadto in Allah subhanahu wa ta'ala, biyataan kita niyong pagsadya sin kabuhi, ubos niya na sadya. Lakan niyo na sadya in sabab sin kabuhianan niyo. Yan na. Yan na hakaragat-dagatan, yan na haka-gimba-gimbahan, yan na haka-budburan, katan yan na. Hinangan niyo na sadya in sabab. Adapon, yung pagsadya sin lutuon mapatay. Mga tuwan, non-stop. Di man jari humundong ang kaminit. Bangkaw humundong ang kaminit. Kaya lupasan kau sa taod-taod. Amin lupas di na magbalik kayo. Dahil sa biyadtong mga tuwan, yung mga sila kamagulangan na tunakaw na. In pamung nila pawaran nila. Sa taon pamung nila pawaran nila. Unin pamung nila pawaran nila. Samantara nagtawbat sila patuhan. Nangayo sila kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala dumi banadlaw. Ba't sabab mamaya sila maghula hadlaw kana. Di sila mabaya maghula diya dunya ini sabab bukun paghulaan manghapit-hapit sadya. Impamung nila pabaran nila. Tudyo patuhan nila. Nahnu ing kami ini nuhibbullah. Kalasahan na mo in Tuhan. Aksar min anfusina. Lahi dahing simbaran na mo. Biyaon Tuhan na baliskat kita niyo. Nalasakitan niyo, habaran na to. Dahing singkatantan. Ampay pamung sin mga sila kamaasan na to. Nakulalin hinang nila tausul ka. Misan wala nakulalin nga nila tausul ka. Sa ingulalan sin hinang nila tausul ka. Impamung nila pabaran nila. Di kami imibog sin parakala yari dunya ini. Way kaibukan. Ing kaibukan na mo. Amoy paibog sin Allah Ta'ala. Piyag paibog. Ha umat na kauna iwan sin umatin. Mga tay mangud na mo harama Islam. Uuun na to. Sin sa taod. Pag-uun na to. Hawaran na to. In pagtawat patuhan. Hinangan kau sintuhandaan. Hinangan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala dan harap pakain. Tindahan niya riha dunya ini.
hininangan sintao, ginisan ng nga sindan hinang nila. Na, ang pagtawbat ni mga tuwan, impangayo ta kaampunan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagmaaroy ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siyaran. Hinati sindan lalawayan. Di kau manjari lumabay bangoy rundan, di kau rumagpak pamaksud mo. Ada pun yung pagtawbat, hinangan kau sintuhan daan. Dan ikaragpak mo patu kabayaan sintuhan. Ang kabayaan sintuhan kato, hirihil niya kato, sa subay kita lumaway haranyam. Ang paindirihilan sinallahu ta'ala, wala tapahihinang indaakan niya, wala tipatangkisan niya, aun na asal dirihil kato. Sa dihilan pa kita sinallahu ta'ala, mapuasin niya ito. Dahil nga sabi ito, impagtawbat mo patuhan, impamung mo patuhan, astaghfirullah alazim wa atubu ilay. Mangayo kau kamaapan, o Tuhan ko maapa ako. O Tuhan ko, isurinder ko ng kabuhi ko, iwansing kamatay ko, pakabayaan mo. Pataalukon ko na inatay ko. Maun pakabayaan mo, iniyan Tuhan. Mahinang siyaran, maun patu parakala. Hikaisa, tarikun ila rahmatillah. Apabila intaw yan, na ngayon nakamaapan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakahinang siya, nakakadto siya paraan, ila rahmatillah, paraan hikaragpak niya, parahmat sinallahu ta'ala. Mga Tuhan, magkagunahan kita ni rahmat di nga Tuhan. Imbanu sinnikmat dihil kato tanyo sintuhan sa wala dunin rahmat niya. Piag-igilan. Nagambulda. Nagtaas tiyaasi. Nagbaba biyabai. Naghina-hinai. Ampay mag-arama. Maiging paghina. Maiging pag-igil ang pagjangki. Na, impagtawbat mo pa Allah Ta'ala, sarum sa adlaw, tarikun ila rahmatillah, nakakadto na kauparan. Apabila kau mayong paran yan, indagpakan mo yan, inlandingan mo yan, makakaon kau, parahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kay mangud na mo, yari na ingkatan kauunahan na to hababaw singgumi. Sa kawa mga tuan, pusutun na to. Sinulong, iwan sin rahmat sinallahu ta'ala. Di na to makain rahmat sin Tuhan. Bang bukun laway. Dahil haran magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babyan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagkabtangan siya. Naghadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis haupu-haupu. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu an-nadama. An-nadamatu at-taubah. Dua kabtangan da mga tuan. Impagtawat bundaan, bukon pangakkan. Yung gato aon magtawat mangangakal. Iyon, bukon pa mangangakal, sindikato pa. In pagtawat bundaan, in pangayo kaampunan bundaan, an nadama. Amuin piyag susunan niya, inahinang niya, salla pa Allah. Piyagsusunan niya.
Dahil nga sa bagyadto, hinadi si karwa, an-nadim, mga tao nagsusun. Lagi niya, may takuyad to na hinang. May ta ako nasasatsin saitan. Piyagsusunan niya. In kamalian niya. Mali dakula, mali siwi-siwi, dosa rakula, iwan dosa siwi-siwi. Piyagsusunan niya. An-nadimu yantajirullah. Tiyatagaran siya sinallahu ta'ala. Nasubuhan na to, ano unin nagtatagad kayo mo? Unuin tiyatagaran mo, iwan hisyon ti matagad kayo mo. Inta o nagtatawad. Inta o na ngayo, kaampunan iwan kamapan, tiyatagaran siya sindeng hatuhan. Na ini kau, iwan na hansam mo. Hansam na kau, madurog na kau. Nakatu na kau naglibot pa sa amin, long hansam na okay na, hisyon ti matagad kayo mo, hisyon tiyatagaran mo. Ada kala tuan ila maksiatillah, ada kala pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadim, intao nagsususun, halawang susun. Nagtangi sinatay niya. Nagtuin luha niya. Sinkaari niya nagsusun. May ta niya na hinangin-hinang niya. Intao yan, aun tiyatagaran. Aun timatagad ka niya. Dahil diin, minallah. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tiyatagaran ka niya. Unin timatagad ka niya. Rahmatun min rahmatillah. Rahmat din Allah. Magkakunahan na rahmatin ummatini. Naita na nabautot na yung Muslim magkahi. Di katiw-tiwan magambulda. Di katiw-tiwan magiluhala. Insasat sinsaitan. Wayun Muslim mabaya magiluhala. Sa naita na bihad to. Sa babing saitan. Di pagkaroon. Di paglaunon. Mag-design, magsulat, sin kaari, kato, manglaw. Dahil nga sa gadto, hinadis na pangadyi na to nakauna. Sa lugay, sinjasad nabubutok iwan sinyawalihan, in pamung sin syaitan. In pamung iblis, laknatullahi alay, di siya laulon. Sabi paglaulon ni syaitan. Dahil nga sa yan, aon na kayamanan madto na magguro pa syaitan, sabi paglaulon. Di na paghapdion, di na paguhawon. Astagfirullah. Nahisin di paghapdion, hisin di paguhawon, hisaitan. Nasa kalituan pagguruhan, ang mga tulong ng pagguruhan, sabi di paghapdion, di paglaulon. Na may tabang pa Allah Ta'ala. Na amuyad tu mga tuwanin na kulang ka. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkangi ng katan manusia bang aun damagad haranan ini ni sanda siya ang katao. Amurad tuwing gapian sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na ringa sa biyad tu mga tuwan. Intao nagsusun sa room sa adlaw. Intao yan nagtatawad. Minsan siya rin maglapan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilay. Samantara niya piyagsusunan niya. Samantara piyagsusunan niya na. Inhinang niya kamalian niya. Sabab nagkamali siya pikilan niya. Nagkamali siya plano niya. Hari niya nawalikan ng kamalian niya to. Awon nagtatakad ka niya. An-nadim yantadirullah. Aun nagtatakad ka niya rin Allah subhanahu. Uno yan, rahmatun min rahmatillah. Kaunahan na ito mga tuwan, ang penikmat dihil kato taniw sin Allah Ta'ala ini, mapakay na ito pakawayaan si mahasud si mahatinggi. Nah. Wal mu'jib awil mutakabbir. Ada po ni sabing tao, mu'jib, amoy matakabur,
Mahailan siya siningat niya, maajaib siya siningat niya. O ilong niya siningat ko ini. Bang halevel na mo dalawang niya, way makawya ka ako ini. Intaw yan tumujin, takabur. Intaw takabur, aon na siya nagtatakad ka niya. Aon dati matakad ka niya, aon tiyatakaran niya. Unin tiyatakaran sintaw, di magtawbat. Sa takabur siya, pabaran niya tudyo pa Tuhan. Takabur siya, pabaran niya tudyo pa pagkahin niya. Yan tajiruhu, aon day sa timatakad ganiya. Nahis yung timatakad ganiya. Tiyatakaran siya. Inti makatakad ganiya tu intaw niya. Ikabullah, nagtatakad kaniya insiksa sinallahu ta'ala. Ghadabullah, nagtatakad kaniya induhal. Laknatullah, nagtatagad ka ni laknat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, imisyon, ibambisyon, iblis. Dahil nga sa babiyad do mga tuwan. Bukunda mahon itim mangayo kaampunan. Bukunda mahon itim magtawbat patuhan, kita niyo hadyan nagpahunit. Maun kita niyo papagtawbat kabayaan sintuhan. Yaring parman sinallahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga bariman. Namamarat siya, ingkatan kanabihan iwan karasulan. Amo yan impia sampay nila. Sa barang si manusia, hamasan nila. Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian, amo yan dahil simpia sampay niya. Hangpo tagto katahun. Hangpo tagto katahun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naghindo simpag iman taw Makkah. In iman ipaglalano si lummi. Lummi halawm sibbaran. Dahil nga sabi to. Ang pakalummi anin lummi halom simbaran na to, magtawad. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Mga kamu beriman, usog na kababain na ka. Maas na kabata na ka. Pangayo na kamu kaampunan ba to? Sa pangayo bunal, tawbatan nasuha. Pangayo, kaampunan, pagtawat sa undal-undal. Bang mahinang inyad doon, yarin ba ita sintuhan? Awong garanti. Awong hirihil sintuhan. Di hadun niya, way pinadlawa kira. Bang maawon, impag-ampun bunal, impag-maap bunal, impag-tawat bunal, palman sintuhan, hasuratuhu. Wanistaghfiru rabbakum summa tubu ilay. Bang kamu nangayo kaampunan patuhan niyo. Salta nagtawbat kamu patuhan niyo. Hirihil kanyo sintuhan. Dihi karihi sinisiw-siw tao. Di karihe sin sultan, magpunin sultan na dunya ini. Di karihe sin nakura, magpunin nakura dunya ini. Di sila makarihin. Sabi nila kakausan indirihilan niya ito. So, misanin sila barhajat da sindirihilan niya ito. Nauno yan. Pangyunahin ang indwa ini. Istighfar, iwat tawbah. Indwa yan tubundal. Wala dito yung puting. Wala dito yung takabol sa bunal, iwan ikhlas. Parman sinallahu ta'ala, yumatti'ukum mataan hasana. Papagdul bayaon na mo kamusing kasanyangan. Na nagdurul bayain taw sing kasanyangan. Sa wala doon yung pag-ampun iwan pagmaap.
Wala doon yung pagtawad. Dahil nga sabab yan, pag doon niya sadya sing kabayaan niya, wala doon yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil mangod na mo agama, maluhay na kita niyo kumugdan. Hambuk na kumag. Inhambuk amo na yung pinakamahal ka nga kataan. Kaya batukan na to na impagdul baya sinapsu iwan sing katantan. Sa gawa, hambuk isangon na to. Mga tuan, palmanis na sing kataan, amo na yung kabayaan sinallahu ta'ala. Hapalman niya, yumattiukum mataan hasana. Hiyanog hara na mo kaning kasanyang. Papagdapa-dapaon na mo kamo. Sinimat din kamo palman sintuhan. Sa bangman, mag-ampo niwan magmaap kamo. Iwan bangman, magtawad kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo tuan, kaya unitan kita niyo. Ba't sabab ka na, yan yung sundalo iblis. Kaya sinapangadji na ito na kauna. Inagisim mga sahabat sinda sallallahu alaihi wasallam, ihjaru kullal hajar. Paghali kamo. Pakayan yung kataan, tiwayuan si paghali. Paghali hauno. Min junud, min akbari junud iblis. Dahil hamanga general sundalo iblis. Dahil hamanga tap sundalo niya. Nauno yan. Lingo kunin pikilan na to. Ininang na to, biyaw ni naging na to, konsum na. Ininang na to, biyaw ni naging na to, bata pa. Dahil nga sabi, anaon hambuk tao, bisita ni bakay niya. Balugay na sila, huwag nakapagkita. Pagdatong niya pa bakay niya, alawang niya bakay, buko ning pangasubo niya, maununo na kaw, maununo na kita. Sa alawang nasubon takaw, pila ni umul mo. Liat na inu-inu niya do. Mayingkan, nag-iingati sila, kabiyaksan nila, bakay sila. Kaya ingatan din umul. Sa gawa, pila na subo. Na. Long niya, kapatan na. Natuan, ya abna arba'in. Amin ikaw tuan kapatan na umul mo. Kaya nga tamuray, ingkamatay. Katawang mo, kaya nga tan mura mapatay. Nabang mo, kaya nga tan mapatay, uno na yung siyadya mo, hakapatan ni umul mo, uno na yung siyadya mo. Sebab yawnin Allah Ta'ala, na mamayta ka to, di nga umat na kao na sambil umat ini, watajawadu. Pagsadya ka mo luto. Luto tumulak, amin tulak di na magbalink. Sakali pagsadyahan na to, luto, luto tumulak sa magbalik da. Tumulak pa Sug, tumulak pa Tawi-Tawi, tumulak pa Manila, tumulak pa Katan, tutulakon, nagsasadya. Sa pagsadya ka luto, sinluto, di na magbalik. Nabiyay ta sinto, watajawadu pa inna khairat jadit taqwa. Pagsadya ka tuod. Bukon datuan, mahunitin sadya, unsa, kaya unitan kita niyo. May ta, hihapaan sinibli, sinatay na to. Hihapaan sinibli, simpikilan na to. Hihapaan sinibli, singkatan, yan. Dahil nga sabihan, biyay ta sintuan ka to. Tangkisin niyo. Sabab iniblis, yadto biyay ta sin Allah Ta'ala, yung kaginiyam, la'akudanna lahum siratakal mustaqim. Patuo, palawa, paunahan, patay kuran. Ingkatahan hinang mo, pamarayaw hapaan. Dahil sabihan to, wang aun hinangon mo ang pakawri na bayaan lumaos, hiyapaan na ko siniblis. Nasa kalituan, hatok ki mamayta kaniya, lugi, lava, pagbayta lava, manaw. Pagbayta lugi, tukki pinamayta, di na manaw. Lugi lang ng panaw si maas mo. Na, tuwan.
kapatan na taon inummol mo. Kaya ingatan mo mapatay. Nauno na, inasadya mo lang na bakay. Huwag makainom mo. Huwag saan. Mahang saan yung pagbisita biyado. Yan yung pangaso mo. Huwag niya na. Pila na yung kaya tataw mo. Pila na yung siin mo. Pila na. Aun na milyon. Aun nakatanta. Ang biyatin biyat dagbos. Indayalog nila. Pag tahon sumuno, pila tahon bisita niya na simbakay niya. Pag asubo niya, pila ninumul mo. Kay man na. Natuan. Sa amin kunin lupa mo, amin kay man ninumul mo. Hansam pa kao. Biadin nin lupa mo, biadin nin uyum mo, biadin nin panaw mo. Nagkiking kakao atau uno kau sundung kakao biadin. Unda biado. Ya abna khamsin. Ya kaum miabut na wa ummul kaiman. Maja jarata wa maja hasadta. Uno na intianum mo. Uno na inaanim mo. Nasa kalituan. Umani sinway nagtanong. Yung problema. Muso siya sinula siya nagtanong. Problema rakula. Na inikaw tuan, miabot na kau kay man tahon. Uno na yung tiyanong mo. Na yung problema, nagtanong sa way maani. Way mapuso. Tuan, dua na. Hikatu bisita niya, naabot tinumul kanuman. Ya abna sitin, ya kau tay mangud miabot na kanuman tahon. Sa amin kunin lupa mo. Sa kalituan din na sa amin nanin lupa, yung kitaw niya amin pata niya, high school pa siya, kita baka mulong nindurog ko ini. Uy, amin pata mo. Kanuman nin lupa mo, kanuman tahon na kao. Biya din na unin pa mong niya kanuman tahon. Wala na kau nalikap, wala na kau nasasaw, wala kulang kabuskay mo. Turayan mga Tuhan. Pagbisita niya kabalik, wala na masubo niya umul. May ta, way na umul, yan tunin na umul, narana palong singkubul. At turayan mga Tuhan, day kita riha babaw singkumi. Day nga sa mabiyad to mga Tuhan, tiyawag sinallahu ta'ala, in ummat haulihan, biya sing katawag ha ummat na kaw na, tubu ilallahi taubatan nasuha, pangayo kamu kaampunan patuhan. Pagpamaap kamu patuhan, pagtawbat kamu patuhan, sin pagtawbat bunal, sin pagtawbat ikhlas. Yumatti'ukum mataan hasana. Ano haraan kita ni sinallahu ta'ala? Pagdulwaya. Haway pagigin, haway pagjangki, haway paghiluhala. Magtutulong tabang. Dahil nga sa wabiyan, in mga sila nagtatawat, yajma'u wala yufar. Magpun sing karayawan, bukun magkanat sing kaparayawan. Magpun sin tiyo-tiyo tumaud. Bukun lara kunin mataud, ang pamaway. Yajma'u wala yufar. Magpun, maghambuok, magtaayon. Dahil nga sa babyan, intaw nagtawat, imahinang niya kabuhi niya to. Hikaysa, lumamudya, ijtima'un, ta'lipul abkar, magbutok pikilan pamarayaw. Wa ijtima'ul kulub, iwan magpun simpangatayan, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu wahdatul hadap wal ghaya. Magpun hang kamaksud kabayaan sintuan. Sa kalituan
naghinang na maksud pa kaniya. Inilawang niya, imbisyon ko, ini-immission ko, in-purpose ko, imbisyon, iban si mission. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, di nakapag-aaral. Dahil nga sabi at mga tuwan, magtawbat kita ning, ang panato kapag hambu ka ng kabayaan sin Allah ta'ala, ta'lipul afkar, mabutok yung pikilan na to, papikilan kabayaan sin Tuhan tanin, mabutok, mahambu yung pangatayan na to, papangatayan kabayaan sin Tuhan, iban, mahambu kita niyo pamaksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun nagdara pa kaniya maksud. Insang bahayang hang kamaksud kita niyo. In iman hang kamaksud kita niyo. In katan ibadat hang kamaksud kita niyo pa kaniya. Bihawon Tuhan biadagbus. Maruway ng manusia, pat in sabab niya, bukon na indaan nila, indaan sin pagtawbat, nakabatuk kau, paran ila rahmatillah. Rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yumatti'ukum mataan hasana. Kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palman niya pa, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Hiyanog hara niya, siya mang dirihin, hirihil niya yung katan. Kabayaan si manusia, iwan sindi niya kabayaan. Ampay manusia, wala nagtawbat, ingkirihil sadya niya, ingkirihil sadya mo din kabayaan niya. Nagdulbaya sadya siya kabayaan niya, ampay taw nagtawbat. Magdulbaya siya kabayaan niya, iwan hakabayaan pasin Allah subhanahu wa ta'ala, higanap pa mong kanya. Aturayan mga Tuhan. Na, yan Tuhan mo. Dihisin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa yung pagtawbat yan. Dan, ila rahmatillah, hinikarwa. Dan, tarikun ila barakatillah. Dan pabarakat. Magkahunahan ni masa na ito ni barakat. Dahil nga sabab yan, intaw nagtawat. Ingkatan hinang niyari siya minang, sininang. Wala doon in rahmat. Wala doon in barakat. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, imbeta din hayatin niya. Bang naaon yung pagtawat bundan. Bang naaon yung pagmaap bundan. Parman si mahatsu si mahatinggi, hirihil kanila. Yursilis sama alaikum midrara. Magpanawgin Tuhan tubig di nga taas langit. Bukun mag-destroy biya si masana to ini. Bukun pla dingan niya. Hindi haon bang aon ulan, ingan niya pagdatong pababa, plad. Na-destroy in panghianon. Nagkangiin tao, nagdag na pataas langit. Imengat lumangoy na. Sambil mengat lumangoy, bang laulon, di na makakaya. Bukun plat, bukun duno. Midrara. Hikasanyang sin kabui, sin panghianon. Hikasanyang sin tao. Hikasanyang sin kahayup-hayupan. Katan. Sumanyang pagnaog. Pagdatong sin tubig, di nga taasin langit. Maripababaw sin gumi. Sumanyang ingkatan. Piyapan dari sin Tuhan dengan manusia pakatumbu-tumbuhan. Imbihaun Tuhan dunu. Aturan ini yan. Yursilis sama alaikum midrara. Rahmat sin Tuhan in ulan. Barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaun mga Tuhan makabuka. Amin mga nagbabay halubbakan. Bang umandum na nduo. Piriglo nilong na magbunok na isa. Hianod na isa nirip tanim, hianod na isa kulangan tanim, hianod na isa tagpirullah na. Tawat tuwaning kakuna. Na. Tarikun ila rahmatillah, in nagtawat, wa tarikun ila barakatillah, dan pambarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dua na tuwan. Nabang nato di kalabayan indan ini inlawan sin barakat mulka. Inlawan sin rahmat balak. Tulan ni.
Naindunok yan to mga tuwan mo yan. Ang papaddampanas unway ro. Uy, makapi. Amin tahon sa dayan. Pagtaon nila, makusog dunok, makusog hangin. Na, mga tuwan, inayat pianaw gini, hamasa sinabiyallahud. Pera tungan sinallahu ta'ala kalamitin ula nila. Hasabab wala sila nagtawat pa Allah Ta'ala. Kauhliku birihin sarsarin. Ati. Piarahan sila hangin. Makusog. Pagubusin hangin, makusog, mahagpay. Misang pabiyadi nilago sin jacket mo. Hindi ka ito mapasok, nagjajakit da. Mahagot, nagjajakit da. May nuinok ka. Maglali ang mga tao. Na. Impera tong ini mga tuan, di kapag jakitan. Sub-subun, sinuno. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Pituy roon, pituy adlaw. Way pagungka. Ayaw na pituy roon, pituy adlaw. Aming kimog na natakluban, tuong kajamda na paddampanas. Tuong kajamda mga tuwan. Na, inyari, way mati uma. Napapasin mano siya. Halom singkaw man yan. Simpitoy room, pitoy adlaw. Hangin makusog, iwan ulan makusog, iwan hagbot. Sa magtawat mga tuwan. Fa'arsalna alayhim. Taman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yusilus sama alaykum midrara. Hinikatuhirhi sinallahu ta'ala. Puas sin panaugunin ulan. Nagdara rahmat, nagdara barakat, pakatan pia panjani. Inhirihi sinallahu ta'ala. Wa yajidukum kuwatan ila kuwatikum. Kusog mga tuhan. Bilang kita sintuhan kusog. Naintori ka to, mag-exercise yung kusog. Mag-tennis, mag-basketball, magkatanta. Kumawa kita lang na kusog. Yan to dito yung kusog, tiyali nila. Inyan to i-study si mga tao. Yung kusog din Allah Ta'ala pagtawat way. Dahil nga sabihan to, misan ka nag-exercise. Nagbike pataas po, dampa ko nagbike harap pababa. Way na kusog mo pag-abot mo pababa. Natuwang ka lang nakaw. Harap pabud, okay pa. Pag harap pababa, bukon kawat natuwang ka lang. Natunggang king ng dunya kayo. Mga tuan, aun secret. Bang natu kaya kausan ng bihad turagbos, kumakita niyo kusog, mag-exercise, sa katantaan, aun biyata sinallahu ta'ala. Pag-ampun, pag-maap sa jakam. Ay jakam mo magsaga. Pag sulot-sulot sa jakam, yajidukum kuwatan ila kuwatikum. Ganapan kayong kusog, pirarako kaniyo. Uno, kusog magkaon, kusog magjani, kusog lumuwak simbula, kusog magsuntok biya kang pakyaw. Kusog mangarap pa Allah Ta'ala. Na, intaw makusog, kumaumbihaw liang na sin doktor. Astagfirullah. Na intaw kumusog mag-ibada, tisin naglang ka niya. Mga tuwan, mahon kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Na, wa yajidukum quwwatan ila quwwatikum. Ganapan sin Allah Ta'ala kusog. Bang mo study maralong magkakunahan ka kusog. Subay ko mag-tennis dumadlaw, mag-basketball dumadlaw, mag-tinpong dumadlaw. Okay niya ito. Sa aon tuwan, beta kay mo sintuan. Pakaya yung kusog yan. Hipapakay ka to sin Allah Ta'ala. Istaghfiru rabbakum. Summa tubu ilay. Yusilis sama alaykum midrara wa yajidkum kuwatan ila kuwatikum.
kusog ding Allah subhanahu wa ta'ala. Asal na kita ririhilan ganapan ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kusog mamikil sin marayaw. Kusog alop pamarayaw. Aturayan mga to. Naingkatan ni matini wang wala dunin barakat sin Allah ta'ala. Wala dunin pagtawat. Napakay na to yung kusog na to. Napakay na to hansam na to. Napakay na to nakal na to. Papagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala waliyadillah. Nah, yan itong mga taymangod na mo. Na, paman sin Allah ta'ala, wala tawallaw mujrimin. Ay kamu magbalik pahinang. Di kabayaan sin Allah ta'ala. Ay kamu magbalik pahinang juralun nyo na sin Allah ta'ala. Nagtatawat na kamu. Nag-aampun na kamu pakaniya. Summa tawallu mujrimin. Magbalik na isab kamu pahinang. Kriminal patao. Crime ininang mutudyo patao. Ibang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum. In tawallaw. Bang kamu magbalik. Sabab ka nabukun bunal yung pagtawbat niyo pa Allah ta'ala. Ula-ula sadya. Inni akhafu alaikum. Adaba yawmin. Piyagbubuka-buka ko, paman sin Allah ta'ala, datungan kamu sinsiksa. Wala piararatong sintuhan diya babaw siguri. Paratong kanin. Nah, mga tuan pila ni nasabutan niyo. Indayaw sin pag-ibadat. Hapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Manjari hasuratun Nuh. Inya tu hasuratuhu. Tay mangud namo. Ini katurayaw sin pagtawat. Mahinang siaran. Tarikun ila rahmatillah. Wa tarikun ila barakatillah. Wa tarikun ila ridwanillah. Turan dagpakan. Nakaratong nakaw parahmat sin Tuhan. Nakaratong na kau pabarakat dengan Allah Ta'ala. Nakaratong na kau pakugiwan ko yan. Dengan sabihan. Nabi Allah Nuh, amunay sa haba-haba. Umul. Masa nanawag-tawag. Tiyo datuanin may agad. Amunay nakaagad hadyo. Unin pamaita niya pa Allah Ta'ala. Namaita siya pa Allah Ta'ala. Impamaita niya pa Allah Ta'ala. Rabbing utuhan ko. Napakay ko nakataanin hindo mukha ko. Da'autu qawmi laylan wa nahara. Dumi wanadlaw. Kaya baita ko. Manjari tuanin kita nini subay rabi adahad. Turum day wanadlaw. Astaghfiru rabbakum. Da'autu qawmi laylan wa nahara. Falam yajidhum du'ai illa firara. Wairuhun utuan kurumungu. Gamman magun. Bukun pahat magun. Wastagsaw siyabahum. Wa asarru wastakbaru istikbara. Lapatunin tenga. Suun. Bangaon biya ini biyanun pahat. Di dumungo. Turayan mga tuan. Yung mga kawa, kabaitaan pa sila sin Tuhan. Unang pabaita, baitaan na biyolanukan nila. Pakultu istaghfiru rabbakum. Inagi ko, impamong ko kanila lang sin nabiyolanu, yarin pabaita sin Tuhan kani. Istaghfiru rabbakum. Pangayo kamu kamaapan. Summa tubu ilay, ampa kamu pagtawat, indoyag tusuway gundaan. Khalisan sadika. Na. Bang niumahin ang ibiyad turagbos, wayumdidkum bi amwalin. Tumaunin alta niyo. Pula-pula. Nayari hamasa na to ini matawad alta. Sa buno, hiluhala. Ampay nini patawrunin alta tumaud
magjakat, tumaod, magnapaka, tumaod, magmura. Himasa na ito ini, timaudin alta, timaudin pagiluhala. Nabaitaan kanila. Nuh alaihissalam, paman simahasut simahatinggi, tagfiru rabbakum, summa tubu ilayh, yursilis sama alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Biar ada sinyat Tuhan Nabi Allah. Ingkaya kanap din din. Pataurunin alta niyo. May tatumawad nin alta. Marawnin panghiyanong. Makapagtanong nin taugin ba? Way nahiluhala kanila. Mayroon na problema kanila. Magtatanong, makapagtanong na, yung katanhinang nila, makapaghinang tumawad inalta. Magsasarak ka ng katantan. Way kurap. Matuwid na daan long simbihaw. Nasa kalibukon matuwid. Unim beta di ka to. Wayumdidkum bi amwalin. Paman sinallahu ta'ala. Bang bunan yung pangayon nyo kaampunan. Bang bunan yung pagtawad. Tumawad din alta. Tumawad. Masa na ito nito. Nag-ulin milyon na buktaw. Sa kawa tuan di makapangirad-irad. Turayan. May tayad to, wala donin rahmat sin Tuhan, wala donin barakat sin Tuhan, wala donin kuyag sin Allah Ta'ala. Bang donin tuyad to, rahmat din kaniya. Rahmat kabayaan niya. Barakat kabayaan niya. Kuyag kabayaan niya. Ang pending Allah Ta'ala way. Sebab beta sin Allah Ta'ala rendi, bang yaun duning kabayaan sin Tuhan, ganap mengganap. Way pagsagga, way pagiluhala, sebab kurik ininang nila kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabihan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, at-taibu minaz zambi kama la zambala. Inta nagtawbat na. Ang pabunan yung pagtawbat niya, biasin nasabutan niya ito, piyagsusunan niya na. Masipug na siya pa Allah Ta'ala, bukun siya masipug pataon. Bukun biasin magsabuday para lang na nakapagtawat na. Kumang bukun, aming mga ulong na kaibukan ko sa uy. Bukun pagtawat bunal, pagtawat kalalanguan. Ampay pagtawat bunal, pag-ingat niya sinyado. Katong dia magtuwing koneksyon. Sabab piyang langan sin Allah Ta'ala. Sa tahi kasipog niya na pa Allah Ta'ala, kung ikasipog niya pamano siya. Wayumdidkum bi amwalin. Tumaw din pangalda. Way pagsagga, sabab magtaayon, magtulong tabang, pakabayaan sin Tuhan. Wabanin, iban tumawud, inanak apo. Nimbihaw nin timawud, anak, di kayo nga tanin ama. Minsan kayo nga tanin ama, bukun kulong ni ama. Pagbuwit si mga inay, anak nila, mamayta mangintaw, sa kalibukon ng intaw, bata-batay niyo. Pagbuwit ang mga basura, ang mga kwanyo. Wayumdidkum bi amwalin wa banin, tumaud in bata-bata. Tumaud in panganakan. Hasara. Atin niya yung mga tawri na mag-aanak, bang nagtawat na sila, ampa rijikit nila, insyaallah ta'ala, hirul kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayumdidkum bi amwalin wa banin. Aturayan mga tuhan. Dengan sabyad itong mga katawtay manguran, mag-uus-uus kita niyo. Biasin pamisita sinabuktaw yaddo. Ako nabukis sa mga tuwang, hinabuktaw ini, nakapagtawat man siya. Kaibugan niya na yung katan, piyata ibug sintuhan. Umbul hambuk kaibugan niya, al-hubbu pillah, maglasa, kabayaan sintuhan. Hambuk masya, awan bisitahon niya, magtupambuk kauman. Paglaway niya, lalaway niya niya,
bang mga rikato makumo. Aon kahoy nagtutuntun makamulahan maglalaway. Hakid, paunahan, pakiran. Umunhinang sintaw yaon, tiyastas niya bang mga rikato. Magmula lang ng maglalaway. Aon nakakita ka niya maglalaway, lang na, bang mga kita unukaw yan. Bang mga rikato, kamaniro, naglalano sindaan. Biya, kaya agsayan lang na nakakita kami diya kayo mo yan. Lang na hukon, so kung kumamisita mong pa amok kaw man yaon. Sumakawa lang na, biya nasusa ako, paglaway ko lang ngayon eh. Bang mga kita, suwayin tao umubo, suway na hiyan ko niya. Sabab, yaon-aon kahuy yaon makamumula, mga matunukati ko. Bang mga rikat, unubahin, ini kahuy matunok yan. Tias-tas niya katantan. Sabab lang niya. Aon timubo halawang simpangatayan ko pag hindo ka ako sinamukta ko. Bangaon makamula pagkahimo. Suway mo yan hiig. Na. Pag-ingat kanya sinaminamukta yan to. Laong na tuhan. Maray ikaw na yan. Inhindo ka ako sintaw yan to. Naghinuday sa biyak kayo mo. Bang kaulaw na makalanggal sintaw wenin hinang niya. Pag saksi kaun taon itaw suga. Maray laong na ikaw na nintaw suga. Makati ko. Wala niya kialan jalim panaw niya. Iniig niya na ay makamumulaharaan. Masaygutin tao in siking. Magmulay nunu niya. Ang kataan baran niya. Iniig niya ito kataan ta. Al-hubbu pillah. Lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Timinggil. Nakalaway siharan. Pagtawat. Paglasa. Barakat. Iwan kuyag. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga tuan. Madawat tanyo. In karayawan sin pagtawat. Kahunahan sin masanak na ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Bang natuyad tumahinang imbihad turagbo. Na yadto na to diungog imparman sin Allah Ta'ala iwan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan kisah na mo kaniyo murah-murahan mga tuhan ini makapuso kita niyo nakasaud kamo sin pangadian bunga sin pag-iman dito na sadya nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ito na yung pengajian kita niyo murah-murahan nakapusok kita niyo dahil mga ini pengajian namin karir siguro na ito malihain dunia sa Allah Ta'ala. Niyato bang takapaganggaw-taan yung mga nasabot niya ito dahil ang mga bunga si pag-iman inyato kumakal siya rin di kato ababaw sing gumini sambil marana to madto pa hulaan do kay nga muna yung hulaan kakal amin halaw kita pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban halaw kasan ng murah-murahan amin madawat na to yan to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dari niya, biya na sin kawyaksahan, sin kami, tiap-tiap yung mga matangbos in pengajian sin kita niyo, amin magtukbal kami sin biya mga dasalam-salaman, mga kataw-temang buran, amin imalok kamo, iban damikyan sin mga sila, amin wala nakasaot imalok, sa sumakawa, yan da isa ini YouTube bihan, amin sarong doon magtuy-tuy inyat to sumod siya at tiap-tiap waktu manjari nyo yan ukawon insyaAllah ta'ala na yung mga yan to pangadjian amin yan naka ini tataw long tahalaw si luluunan marayaw sampai amin lumugay siya kadar pa amoy in long ta katubtuan sinamoy in ini tatawaan yan amin makawa na to. Labi marayaw, amin kuma kita bahagi insyaAllah ta'ala
bukod sa di aming kawaon pawaran na mamari kita mga katote manguran bihan amin wayroon pa naka ini bawato amin paitaan ta pawatukon mo pa amin yan sabab na ini labi mareo rin sinamin haway-haway kabiaksahan sin kamatauran bihan amin laung ta ipagbutok pawaran nampay nilo kun habaran hiutang sumawa yadto halawon sin ini daghal sin kita niyo amin mahunit siya laung ta umangi sa mareo in kataw kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa na hadya pakatan ta tukbal na mo sa damikian in pagsukur pa katan amoy in biya na sinagi amoy nagpuunan sin pakaradyaan ni timagna dahil ha panagnaan nito sampay pawakto bihaon ini damikian ni mga sila amoy in masi simusumpat simparkala ini na ini way pagkalukalo ini kita niyo nakasumpat madtupa Tuhan at Rabbul Alamin sabab yung mga ini dahil ha mga hinang piyag ibug-ibugan si mga sila nakaunayad to sampay pa amin bihaon ini na inyo to katantan insyaallah ridalog pasun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga karayawan na salam doa pa katantan damikian yung mga sila amin biya mga aon baya nila masih lumamod simparkala ini na yari na kami yan nagakitaan nyo yung biya mga nagdarakan-dakan hababa sini ni ano yan screen sin TV yan darunhan mabasa niyo bang ano kami ni nakabutang yari ha ini Saum atau hababa sin Amil Tower yari ha Pilar Street sa Morga City yari kami ri nakabutang amin nyanan na mo ini Rawdatun min Riyadil Jannah ambok siya rin ang mga halaman din surga sabab na inipat na to doon hay ni iyayaran na to kalam sin Allah Ta'ala iwan sin sunna sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan itukbal kung magbalik pa kuro na to kalasahan kaloon kawayaan ni Hibisara sarta magkataon sin pangadyan na to waktu ini palgang pagbukas. Bismillahirrahmanirrahim. Mauli mga kataw manguran ini kapag balik-balikan sing kami mga kataw manguran nyo amin magtukbal kanyo sin pangadyan na magtayon tuod kita niyo pa ikasanyang sin kita niyo katantan labi aula bangman aon urulun sinaulihan sin kita niyo aon na upamakon ini kahoy na patuho na to pamakundan ini nakahinang nakita niyo ran amuin urulun sin sila mga anak apo na to na sa lugay na to nagtataayon kahinang marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala doon ka to tanuya na singkiyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi sa lugay sin ipon na mo yan nananabang siya pikilan naka sangsa naka uno naka na in Allah ta'ala tatap in panawang-tawang niya ang mga tao lihat turagbos na murah-murahan mga tuwan magtayon kita niya lihat turagbos supaya na mapahati na to, mapasampay na to ingkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadis sinjunjungan taniyong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.